Sekusabalele ividiyo ey'nkundleni zokuxhumana owesilisa ekhuluma ebhekise kuPhakela Umthakathi ekhuluma mayelana nokuthi kungani uPhakela Umthakathi ezonda abantu bokufika. Sawubona mbukeli, besacela uma uqala ungena kule channel ulike ividiyo usubscribe. Mbukeli, zibonele nansi ividiyo lona owesilisa ekhuluma ebhekise kuPhakela Umthakathi. Phakela Umthakathi, sakubona mfowethu, sakubona mfokandabandaba. Wona ongabona, obona zinje ngakuphela. Ngiyakubingelela mfowethu, ubingelela ngomntwana. Ngwasendlunkulu ngokuzalwa. Ngitake sixoxe lapha nkabi yami. Ngiyakubona nje umsebenzi omuhle nje owenzayo, futhi nje omuhle kakhulu ukuthi uclean eSouth Africa ngoba already vele ingcolile. Kodwa ke angikho ke lapho kakhulu. Ake ngiqale la bafowethu. Ngibhekise kuwe Phakela. Ezinye izinkulumo before nizikhulume bafowethu, ngiyacela ukuthi niqale lizimamele ukuthi inkulumo engiyikhulumayo i-right na, engingayikhulumi nengisazoyikhuluma engeke ngize ngikhulume manje izoba right na. Ngoba ngikhuluma lezi ndaba nje anihleki ukukhukhumala ithumbu bafana bakithi. Khona le video le lapha yana angazi ushuta uKing Zoso noma ngubhanyazile. Angazi noma ubani lapho ukhuluma khona ngokuthi abantu bangaphandle sebefundise amadoda ase-South Africa ukugoqa bekhothe inkomo yabantu besifazane. Umsangano nje leyo nto leyo. Utshelwa yithina singabasendlunkulu. Why ngisho kanjalo? Hayi ngokudelela mfowethu. Lento yokukhothwa kweinkomo ngingasho ukuthi singabantu abansundu noma singabantu abamnyama angeke ngizifake mina ngoba angikho ke lapho. Kodwa ngizoyibala ke nami kanye nabafowethu sikufundiswa ngabelungu. Yinto leyo mfowethu eyafika nabelungu. Bese ke ngiyadlula ke lapho. So before ndlule, so musa ukuthi uthathe inzondo yakho bese uyifaka ngoba uzonda usibanibani bese ufuna ukuthi umfake nje yabona nje bese umfaka ama spice yabo nje ngilapho umsangano leyo nto mfowethu. Bese ke ngiyadlula ke ngiza la ngizibuze kulo daba lwakho lolo olutrendayo lapha yana einkundleni zokuxhumana. Ngibeke ngihleli ngitshela abafowethu ukuthi angikho kakhulu mina kule ndaba ye-marching march. Angingene nje ningamfaki abafowethu, kodwa ke ngizozikhuluma izinto ezithinta yona i-marching march. Angifuni ube sengathi mhlawumbe khona abantu engilwa nabo, kodwa amasimba nje manje ngabuka abantu bengaboni ngizowakhuluma. Siyazi mfowethu ukuthi bewujola nalentombazana yasezimu ubekezela. Sakubona sibalo wami, nami ngingumfo kaDube mfowethu. Hey, anihleki bafana bakithi ukukhukhumala ithumbu la. Angaqala ngizazonitshela. Abantu abaningi bazibuza ukuthi njengoba unokuthi mawukhuluma ama-foreigners bazibuza ukuthi esikhathini esiningi why ungaphathi igama lamashangana, why ungaphathi igama lama-Nigeria, why ungaphathi igama labesuthu, why ungaphathi igama lobani amapathini amatopiya, kodwa unokuphatha kakhulu igama lamaZimbabwe. Uyabona? Ngoba mfowethu njengoba ubhekene nami njengamanje ubhekene nensizwa la ngqo. Ubhekene nensizwa impela lapha mfowethu ezokutshela nje amaqiniso esihambe sathola mfowethu singabasendlunkulu ukuthi kwenzakalani. Siyazi ukuthi wena sesitholile ukuthi unyanya amaZimbabweni ngoba lentombazana owawujola nayo ubekezela Dube. Siyazi ukuthi najola
le ntombazane wayithengela imoto mawuqeda wayithengela indlu kuthe makusenjalo kunengi nje ngeke ngikubhaleke lokho okunye okusesayidini uyabona ngeke ngikubhale ngoba ngiyazi ukuthi izwe lizohleka okuyukuthi kwenzakalani uyabona ngiyazi ukuthi izwe lizohleka so amfuni ukuthi izwe lihleke si serious lapha nje ngempela so kwaba kanjalo so uthe le ntombazane uma kusenjalo kusemnandi kulezo zinto owamenzela zona noma nginyeke ngize ngiyibale ukuthi yini nani okunye kodwa okunye lokho engibali lokubili ukuthi wayithengele imoto mawuthi namanga usho nokuthi wayithengele indlu mawuthi namanga usho okay ngiyabonga ke lapho so lento yaqala lapho le ntombazana ithe mayiqeda yakudampa wena manje uzoveza istatement ukuthi wena ngeke ube nomfazi waseZimbabwe futhi ngeke uzushada eZimbabwe kodwa wake waba nayo intombi eZimbabwe umuntu onengqondo akangizwe kahle umuntu onengqondo akangizwe kahle ukuthi ngithini wayisho kanjalo ngeke ube nentombi eZimbabwe futhi ngeke ube nomfazi eZimbabwe kodwa wake waba nentombi yiyo yini ireason nesizathu esenza ukuthi uthi ngeke ube nentombi eZimbabwe ngoba wake waba nayo umbhedo lo uzimamele uma uthi mfowethu khona lo njengo labe enibaphuzayo lo butshwala bamanager bafuthi buyekeni bafowethu ngiyanicela mina ngingumntwana ngasendlunkulu ayikabi phakela iyekeni leyo nto bafowethu so kwasuka lapho ukuthi wena ukusuka lapho wavela wanyanya wonke umuntu ongumZimbabwean that's why kule machine march esikhathini esiningi ukhuluma ngamaZimbabwean yayizwa lento engishoyo so bengithi mfowethu ngikukhuze kwezinye zezinto ngoba uzozihlekisa ngomphakathi wangakini abangama South African ngoba bayakwesaba phela bayasaba ukutshela kodwa mina njengomntwana nje ngwasendlunkulu ngizokutshela mfowethu ngoba angikwesabi nje ngitshela nje amaqiniso uyabona njengomntwana ngwasendlunkulu bafowethu ngiyabonga ngiyedlula ke lapho nje kunjalo bafowethu ngeke sabuye kunjani shintshe futhi kuyohlala kunjalo nje iqiniso lehle liliqiniso uyabona kunjalo so angeke ngileke iqiniso bafowethu bengithi nginivezele ni South Africa ukuyuthi kanjani uma kuyikuthi ninamanga lento engishoyo ngizonilethela mina ufakazi obuqanda ikhanda enginabo la ukuthi ayenzekanga lento yini ukuthi le ntombazane awuyithengelanga imoto noma awuyithengelanga indlu na nobufakazi nokuyukuthi inzondo yakho abantu abaningi bayibuka khona lo mfo okwayisho lento bembhizinisi aphenya siyabuya